Boa obi ne yenya eso mfaso enti mpanimfo se mo yusu enkoda yi a ya mo kan ne omdo mo na mato amamo sebe wo mo ku omo ho enkanka election time omo ku omo ho e de boa mo enmo ne ade obi nso afo obi wo fie one ne etie akoda yi ku no ho e de mamo enso so mo hu ne akoda ne nso yenkan hu se obi won ma so no te kwa no fi nche kwa no wato sini tine ye sene se bibie ne ye nche odo ne yemfa odo nso nya adwuma na wo bia ne ye se fata se wodum obi no fa dum ne npa kwa so asesra nya kama that's my lady medasipi enenso reggae Wednesday wate yatom abre bia no reggae no se ne esi fapa tufo no ki ehunu ne ntamo anka ye hyase akura sua ho ade ntem nyame nhira wo pa na my lady enwuma udi kan boye wa wo hwese ne rasta eken ya na nke ye pa asumdwe nanso wiase ya ti ki enyina ye betimi atena asumdwe onso nipa be edubi de omontoma bi si omumu a atro ne nasefo ede ntokwa akoko ankro bi to akoko no eye enkrofobia no enkrofobia no no mo techere man sem efiri so eba ye no ne de ntokwa ne ade aba ye nyina de enki enya ya na nka yeti asumdwem nanso nipa bonfo no bi abefrema masese ba bia ye beja ye kan ya kan de nanso so ahweye na eye ade a nipa ebehwe ye mekai my first copy book no ne ade ehwemu a on say yesusu na etimi ye drawing bi a ubeka sa nkwara bremu kura na my lady bibia ye peaceful until say wo benyina ba be tworo nwoma mu akasa notebook na afi won say enye easy kura sa my lady that's the way they say na wo kan hwe senia na wo ka pepe say atwede ne de da ho nanso to abre bia sa wo fro won ma wo hia wo mo no eye den a won so besane sa nkrofukuo na abesan ye den ehia wo mo nipa no bi nyene sa asem we ho asem we a wakan ya asem kase o ye nipa te se tissue o yusu wi a na wato atwene ba bi ope enka nipa de enka wosi yetimi hunu nyansa kakra wo ya bra bo ho ka ukotokuo bi mu ana ukoto nipa no bi nsem na sei e na omo ye wanka ntempa adwane nanso ye mu bi no da bi ye betena sia ye yesa masasa ye ni beba ye ho so no ne ye de ato dustbin mu ewi ase no obi etie mi a wontie ne ye ba bi a wo a ye appreciate wo no kwasem ne say eye saa na tie nanso wo so ka ho bi enti wote ba bi na ye appreciate wa adawro mantempa no abie pono no no ope ba bi afa ba bi a ye nya o se bola so ade tantan no eho na ede asumdwe bebre nti bomoden na tina ho my lady na won matie nwumu a saa nwum yi nyina ye boy kura mi se ne enwo mi o nanso so me ba betie bi ma mani je tame nchen ya na wo boyi o metie na mawu kura ede won se wutie a wodwen a won se tetefo do ne nko ai on voices enyagro nenne die my lady ewo mi a ewo wo ni ade yi ye wurasi mu yi ye say aye business yo eje say odo no be ma metena nje mo nkomo ye nyina ye kura ye fun aye hwe social media ye ni adaje enti ye tie ni say ya ye ndama ye memories bi ye soft no ya afu yi na nke ye nso so ye sua twetwe nye sa ye ankasa ne ye ma ye ho pressure ye mo odo ne nye de ne nya akono nye bibia na ye sika de ye pa na nso so odo ehu hia my lady me da say Medasipi nyame nhira na ye nche ye tiefo my lady enwuma a wobotwa ato yi Kevin ebe trame nche na me mo nkomo bi nkomo nyina ne se my lady hwe enne sa wodo no eni hobie mo de ehu ne se enne telephone abese bibia abese sa wodo ne ye ka ho asem ni nyina na menua ya ka asem bi my lady enne be ma ehwe no phone so be ehwe no phone so enkomo be ne ebebo ade asomdwe beba ya obetra ho nchen obai krokro ni krotete do ne de my lady enne no eni ho ti vile jampa pao ready to fight ready to receive okay madam ni e wo so seke
ne ma ne yakono ne Malady nte sa ene jeans ne ya yere ne tan tintan wote ne ba bia nte ne Malady no ana se be ma sori anopa na ne buafu na natale gun kon wo kwa adwuma nya na kasa ko odo ne ne fie enti wo pon adwuma kro te abonten ana owi bia ne ade enti e besere se ne ye nyina ye tie ye mo odo nkomo no ehia ye na efie atimi ayede Malady enwuma etoso mienu reggae de etoso mienu no enu hia me pa omu a o fratwede abehie omu a na wusane a obesan hia wo Malady nipa bi wa asase su a oma je se eye asisi sem kwa no besisi nipa bi na hwehunu se enawudi ye hunu ya china obi di bi ayo Malady nipa petumi a hona megina pa nipa petumi a ho Malady ahobrase a wo mo wo no titru ya politicians omo de omo asem ya na ye mbese beka o kanipia wan hwa na de wakoduru ba bi ense se de wakoduru Malady no so wan ka so asem no so haw so ho omo bab timbe wo fufuo nyina mawo kan betie ka koleche se no tira wabo anka ukuru no so sane no wose mi magyato so mesane no wasane ne kama ehu Malady no wasane maska se gikwa wurum formally kan kan banku ni ayi edokuna ye boyi atakoko num saksa wey onya tumi na Malady die hu nie say yam prepare omu bab he yes I am wom ebu homu a omu nya sa ne mani bio Malady hwe obeba be yes ane ma we nyina no onya tumi ni wia ekoduru ba bia moduru a mama ye hunu sem ne ye nyina pe Malady sikani bi wo krom ha se me boni die obi ani no na Malady metie ne wo nkomo bi se wonim se ahiafo mo ni bi no no mo fa adwene omu busan se adenti na safo no no mo di nkomo a na nkomo no mo di ni se omu da omu dwene ko akiri obi nso baka cho so on na anim nyansa unu nyansa anka di peska beto ono osi na adwuma wa ya apagya nyina omu ma na adwene obeye so na afa ya hoko nanim etu ohu ma wonsi omu fom wezi de na opetumi na ya boa ni tumi ni wie pe Malady wonu wadi nkra this 4 years bi ma samba ansa no no wa samba ye pe no aka tell say MP nya kwan minister nya we no akeka sanse we nyina Malady bre ni nti no me fancy Calvin fa ya ba na enro ba na video no to so kakra mai na ho sorry awo Nikraji ni o ti ya sa ona na ya ni akola wo ko school ni da so ani o awurade ni da so ani oya be ya doctor po ye masindi ani hu mi mo wa de ati abeji ko tissue ati ibrahim ka ve mo dia mo ba ma ye na mo dia mo kasi abeju ye mo ni nyakraji ni ba ku pe oh mama no ko school no aduru se dia asem na akwaso ne ho so e dia bo abonti etiquette so dia wo be gani password adwuma ne ende che na kachi ana ya onu ho mehwe maye na munya babonti no beti abonti na me yeshu beti dem ade ne mamu se babonti mame no ko school wo gina sei 2024 ni we SHS wo we SHS uyi kama science na we a science student 2024 tikanya ya ya kasabri o school mo ko be obe level 200 ani ya mo me hema na me de mama bi bo brawo watch obe ma ba chi ni obi ba ko wa twane na kra na be dane na naso enti uko wanchi no ye fa se kwasi Kennedy muko wanchi no doctor ni so mbeje sei so 1.3 billion 100 enjire no nyina ho sorry awo Nikraji ni o ti ya sa ona na ya ni akola wo ko school ni da so ani o awurade ni da so ani oya be ya doctor po ye masindi
Rani hu mi mama wale. Hey, ati abeje ko tissue blem. Ati blem ame. Tikasieti. Yeah. Mama. Ni nyakrasi ni ba ko pe. Oh. Mama, no ko school no aduru. E di asem na akwa so. Ne ho so. E di Etikasi so di a wo be gani password. Ejuma ne ende che na kachi. Mame, no ko school wo gina say. Wo gina say. 2024. Abusuafo say Endra ye bay na sem na koya were ho papa na ja 1.3 billion no kienya mu half kra ma no a Roma kareke asafo awo mu no ko mo nso moa bo abi eti yeguso ti dia bakakra no me boboso Latifa Bashiru 100 cedis dia mo send call Johnson Adujamfi abije phone so Adujamfi Johnson 0541 126626 no mo amode call so no mudin ne didi suei Latifa Bashiru 100 Grace Boateng 200 Dinah Osei 100 Dorothy Opoku 200 Amese wa 100 Faustina Parker 150 no the 5 cedis to so Isaac Free here 50 Kwame Wachere 200 Mavis Sewa 50 Ban Obed Kunadu 100 Raymond also 100 Grace Mensa 20 Teresa Ishen 60 Florence Akwando 500 and the 5 cedis to so Sakina 2 Lamin 100 cedis Rose Mercy Awoche Donko 9 cedi Ernest Kwame Yaro 50 Kwadwesi Edu 100 Juliet Obeng 200 Jennifer Bedu 100 Mary Mafo 1000 and what 50 eto so Ajua US 300 Sami UK 500 Juta 2000 Nana Kwame 1000 Charity Akum 19 Dabinsano Ventures 200 Aishetu Mahama 40 Patricia Ampofo 100 Amesewa 200 James Aqua 300 Juliana Obiri 50 Christiana Boateng 20 Mako Kwache and also 200 or the two cities to so Kwesi Balisa 200 Mark Blay 50 and or the 1 city to so Barnabas Dramena 100 Ebenezer Arthur 50 Emmanuel Kwesi Ade 30 Kunedu Ajemai Prempe 100 and a Celestina Celestina and so dear 100 cedis IBJ say bi mo ha omudin ka ho say see na Dr. AC Ejiriba ascend 10,000 and so e dey abre me wo me so me phone so enti so far ye kwabeye 26,000 anti yesre mumwaye akoda na sem no emobo number no ye 0541 126626 na yenyemu half kra na ye de kobo abusua na Roma Catholic asafo yesre mo montage Asante regional minister so yeso obo no homodin pa ono abo Franka mo akoyene so montage ne maye na fe yo asefua tafo wa unu aketwa ofa asema 70 munyina na mo hye aduhwam Roma father puppet no so enti e makoda sisi nsensa be so ni mu abia na akola ketwa ni sisi asene sa akola kura poma no awere ho ontumi nkoye ma 70 no enko hye aduhwam no ti Roma afo karekesom wedi enka Roma de enka so rekasi o ko munyina agiga kura se buno brekum dasis se doma dasis nso a ka wo ko metumi atenete sa
kromfo ya odi Roman aso pani ba ya se na oboy on se no mo se no e woda bi ho mo bafo de e de mo ya nti esra mo asori no nyina account ni ekọ akwala wo wi nyina wato mireku ha wontumi nanti eno mere san kom eno mere cross mire mudua ya edan kom enya sem ketwa na esa asori no odana koma so a eno mere wo mankwam wo ne ne bewu enti yesre se ne Vatican hokora mo ntworo na fada apia tesin no cardinal apia tesin no nyina ante na mo meboaye yeke o mate cardinal apia tesin ye papa no mo moaye fada Kofi John Kofi Tachinom se be wie no fada anonom mo nyina mo nsole mo de he akwala yi wo yale nyina okura poma nyina roso ya isani komu ne no melia ya wo daso no nyasam ketwa se nyame ya nadom Antoni no nyina e ba komunim ni Antoni anim ebe ko groto akomunim ni Antoni statue nanim ho nyasam ketwa akura akwa groto Antoni statue si wan Antoni timi maame ba ko akwetatwa osi ama asem ye die bam de ba komunum ni Antoni anim enti we no asem we die komunum ni Antoni anim enti yesre statue abofo no Antoni wo mu sa eni ebi onu yesisana onu be yesisana we ba me de Antoni now echima de ndi Antoni eni ogina ho ayesei ti akwetatwa de ye no se ama me komunum na Antoni anim tutu se Antoni oye niema papa papa nanka to we de nanka ti yesre momoaye ebi obi afle transit case number 1 Felicity Abuajoa oye comprend am say TV ni so a oba no ho teten eni sra ho sresre Felicity Abuajoa complainant wan wo bo ne kunadu Kofi Dadu asen dan kaman ena kwabena Richard ono so wo he so ame emema mienu ne gina daka mu oba ba ko na etun so oba wawade mema mienu onye ni paketo first in Israel God say sister wudu ajiga o se mu fabi yesu e be fabi o ba kire ne de Felicity ete say ba chamo ho ye ayo o ba so ayo o Bible Quran bi focus ya kata breku sina abugodu ya ne cross o pede he Madam no ntia onyame wotumi o na kan say sa onyame wotumi o na kan say emwe agro obafiri asembe na dia beda o mame but Kofi Dadu a prem fonse why Kofi Dadu ewurade Kofi Dadu no ofra o fon so na ye dai but na obida me say me shop I take na me na ofra o no se de I think me shop I take ni osofo Isaac ni ayo odi minim na me ana ye ne wi am se bi no san ya le latre asemu abije adai enipa wakwa nchirem mode nsohwe eni amane hunu sabi bread as sister yi wo yale yi tena eno sa yale electric wo de na abetra TV so wo ka sase mu ni ha ye ba ka so ye nyi mu Kofi abije Erade boy we na yire na mefa na nkwa anya papa ena ofra ofon so na ye dai Fan no atwa permit meto me idu pen ana ka te membla asin da man me ko na soli free edu asen da ma ho ayo me ko no asi me be hu na butna fa no ndo onko me butna fa no o man me ka te TV suri sa me mama na mbape me uni obia ana me ko no te na on betna no o hwe me everyday do baby embarrassing na wanka sa wo ye de adwuma me transition drink uko school ni dru say
me yes. Aha. Eti eja wo so no betena na so pene so. Mo firi mintie we. Na na yeti ho shame etu baby and buy them. Na ode ha wo. Mpashana no okra me do obakumati. Na tianti mi kata mempra me frena ne fun me frena ne pati me sa kwana obai a wafra sa me kokumati me pini chia bebe ma dia antwana me kumi Na ko fida duru dia antwa nso nya ma gina wo. Epo dia na tuo ta katem no na katem bi na obi na katem mpana dia antwana ma nkumi ana me pe kuma na we charge me pa me Yes, all one plan me ba ko de now Richard nso okumase. Na the duru nso asenda nkamai. Thought we fa me me. Na it say me pa no na be man do pa kumasi ani me fena na ne fun jam me call da be man ho ko Richard ho ani me ka den me pa me kun ho ne fun adum no to na me die wo ko ka kire me se wo ko kun ho no fun adum no na Richard ne so no die na na privilege me ka den me no obi am from pesika ko o se agiro no dancer no ati maintenance na a chese mu nyina mu plan mu aye sumu aye bo ye sre radi so be hu mo bo free city utu onu mu electric no aye wo kra ye hu mo bo no wo kra plan sad nam me e ka me ma me nu abo ka say aka se menta atechia abama mi ono dae ma de chi ana kwa mi mto nim baby na na akoshe ne dem na asenka mo koto no eti dan ko ono da dodo say ato tu ana mi da atechia ono da dem na de chi na ono da say ono ye ne dodo say I don't. Hey, Felicity. When you are them on a don't. I was here for a calendar, Baba, where the avenue. Listen. Then we shall list away. Sister who do need a hole. One in the piano about it. Hey, Felicity. It's woman who down about it. Crap, not yet. I'm not going to. I never that I did here, my market. Not an hour market. Hey, I don't know, make us a bee. Or the Asami. Yeah, and there's some baby. No, what an awesome was it. Hey, and then the head. Yeah. Zeri abijedi e wuri yero abijedi asababa yanyangu aka ho ana yanku aka go fire ultimate oh good meji ba ko ati we are yo yanko my chia no atiefo doctor yanko sabe Dr. Grofa trust maka krea bi fati opom din ho asem Grofa yemojadro edi yankase kokko ene yadro friend design to xylem and afra yemojadro ayi mo jadro sonko bi obenu bia wa danse pe odi fa adre ho adanse edi bebiri obi se na ni su bire no onu bro fa mo jadro no ena di su bire ne ko obi se ohwa na ne nsa ne nan na yetitiriti onu bro fa mo jadro no on tibie obi se ne nu obusumi mi yenu obusumi mi ensa wa bra won ko hospital enam ija eni awia so adwuma oyenti onu bro fa mo jadro no nyame adom bibia ye kama obi se ho yawo ni sisi ne ho twetwe no onu go fa magedro no a wode ointment ni sraye no sese yawo ni nyina akọ obi se adura na dwo obi e de hwa nkromo no onu de otimi nda obi ni koto ha ni wamna beto ha onya go fa magedro no me na ade achi agise e bebo ni prum nyane no asa na osore obi se mpompo na eboro na epai na ebono na epai onu go fa magedro no mpompo ni nyina ahwete obi se odware wi agise okopa afe na ode adwene ho onu go fa magedro no na ho hene nyina akọ na ne dia betom a magro fa enso to na oba bia bag wo bebiem ne grow fan shame menstrual disorders nsebo mu hawo
de mfie du no ntimi mu ninsa onu go fa magedro no mo jana bedro de afi no ntimi mu ninsa na enne bibi atwam de ba no wote yaw enam go fa magedro nti ye nti yaw ni biem de ba eyi clot ani tuntum no ena ni nyina agyae de ba ne o kire na atwa obi ne message na otwemienu na otwemienu na nsa enum go fa magedro no bibia ye kama obi so ye family planning na wie afeesi do wie o so wotena ne baabi afei de mogya yi ba onum go fa magedro no afinie afei na mogya na ba num go fa magedro na so beka adazefo ne ho bi enu ti se o tie radio no a je number no wo hwe TV ni so a ya fa phone twa mi frɛ TV no se de be ya wo pharmacy a wo mre go find number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 adanse de bebri obi se wo ho ana ne nsa ne nan na etitiriti onum go fa magedro no ekɔ ti da bi obi se doc edien na kɔ fa sa wo ha we ba de da bi e ba fidie so e ka kyerɛ wo ne se ansa na be sa wo nsa ana wo na ye etitiriti no na sra de bone na e frɛ cholesterol no awura oni peduanum awura wontiri bi e frɛ no artery sa artery ntiri de kwa se bibia fam kan mogya ni peduana no awie de ama akoma no se onpompe ko ni peduana kwa nyina ni mogya ni wono kwa na ekɔ enuane e wadidi papa na ewum na e frɛ ni nutrients emframa de ni peduana so ne so na e frɛ oxygen no na e frɛ mogya yi akɔ ni peduana kwa nyina ama ni peduana go fine nyame anyo wadom na srade ko ruro science mu a entrin so ntokuru edida mu susua te se pani ntokuru na srade asa akori dam eyesa mogya ni timi ni afurusa ne yi wo mu yi eyesa ede wo hawo betu ni pedua no so ensinsan kyerɛ ne ebe mu ahu se ni pedua na ebre anase yare kese edi woni mu ba ene se ma wonsa ne na yo tititi bon ka yesa num go fama gedro no enyesa ede wo hawo kese beba how kese ebeba no ye friend atherosclerosis edu sa brand dia na kyesa ye den afedie mframa no na friend oxygen no enu wadwi mu ntem adwen no so wode sa oxygen edi ni dwuma to wanya ne ntem amfa ni dwuma de koba ne se adwen no cells nsate se ewu ti de so wani wano wonsa wonan ewu a no how kese aba pressure timbeto wani so efi sa bre akoma no de ahoden fufuro e na epia mogya no wano etimi chia wonsa dompeni mu na da ho ene obi tia fom a o se ase watia fom so ni na mayen tofo obi so ntimi na anajo oda anajo asia so nsuohye ana ye so jagu ne so ne honam nyina ahyehero obi so ntimi ntira fa akoche ogina fa akoche na o tira fa akoche na ne nasi pija obi so onde ntimi nsini trase fi so sini trase ase nani eyi atofom num grofa magedro na yi sa asrade mfiri ne pedua nom nye sa asrade ne foro wosoro koduru adwene ne ntirinum na adwene ne ntirini paya doctors wanya stroke aja wo kra ne sa akon ato ni ebusa wo se sabri a otimi koba kra ne tesen na yare akon ato num go fa magedro nya sa da krokro abeko hospital doctor beka che sa de bi wo mu e fere sodium e kosoro nti atua won kyere cholesterol level ne kosoro nti na mono manwi biom sugar level kosoro nti achichire mani biom wo ye be ma oduru sa agina bre ya wo ye den ama masam ne bekofom be ma ne ngui ne mu ahoden ne de nipadua na age ama akoma ne airpompe num go fa magedro no ifisa no ne adura wonum a esa oyare no na esan sisi nipadua no e ma nipadua ne ye kama eno nti ne ato aduro ne dini grow fine nyini kama nyini fefefe nyini ne sabre ado ahoden nyina chiri pesikai enkoto mre bi ma wansa mfa sika ne enkoto nuro nkopa ahoden num go fa magedro no se de ya bibia be kama ti se wo ho no so nsa no aye titriti ona aye titriti num go fa magedro no honam nyina ya oya edura na dwena wontimi nda no go fa magedro no adura nti yedua ma amatu yedin Dr. Mrs. Prekope de mfie du na ne mogya maaye onom yaba de wo family plan na wi a wo twen a wo na emaaye no onom go fa magedro no aba bedru onom go fa magedro no esiesie o ma oni padua na eye kama wo ye bema so aye ka che se bema wo bema no nye dompe ne hyem eye ntini ene mogya efam tinum go fa magedro no ne mogya mfam ntinimu ye se de be ya ofre obema na obaje oso ba bi eto adro bia benya go fa magedro no bi ato ene nyame adom ye di nku wanwaso bi a yato dini growfine ointment uhunna ba bi a ye oye bia onum go fa magedro no bia na the ointment no asrasra so to ase na twetwe wa dwonku wa poso nyina ye oya usisi hunna ba bi a ye oye bia won kasem ye oya onum go fa magedro no na the ointment no so asra ba bi eto adro bia obenya go fa magedro no bia to say pharmacy Heba drugstores yankasa so wakasa enama eto andro no wuhia na no atobi na emom se open duru atu aton a misre wa Ashanti region hade ko PFA pharmacy wo Tafuni road open 1000 cartons ko benyama misi Heba umrom Angelus umrom Apidanko umrom Colin na ko Arstown
Brother Brico Kewo Chinate Sofula Pure Live Wabuakwa have made was for Poli Ubenyabi Saxeba Patasi Blockhouse and then they saw Patasi Costa Pharmacy Pampaso Yellow and Oreo Mokum PFA Pharmacy said the Ekano or Tafuni Road Smart Heba or Boasi Santiago Ubenyabi and cry for Monko Kanshi Drug Lane Chris Walkeba Tinate Nanaboache Angel Ruta Repass Halos Ubenyabi Baby Obia Bora Pharmacy Heba Shop Usupe grow farm agedrono and then ointment no baby a 200 be obejebi take the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine ointment no say the ekano ye de twitwi hona baby ayo bia waposo bia fatwi nkotodwe na eje gogro nyina fatwi osisi na wontimi ntiremu no wonu go fan no a fatwi ni nyina beko sadete ho na ba bia ye oya bia ano so ahikama to di twhwe bowra ni padua no ma bibia ye kama sa ya me ka bia ho da sende e be sen abeto adisua no so makes you grow fine nya go be cry ko kete so awo na bia ne de wonu na wo tene da grow no e ye kadua kama na feel what's wrong with me? Right? Visit it, Traconem. Felicity. Ma. Hey, you so buy now. Blah Richard and Sonny will die. Ah, near see what's the moody I come on me feel. What do you call tech? I know the Japan. If you are born on the corner. Yes, what do you call Mamma Effie? And how do you call tech? Oh, tech. Oh, tech. And I thought to call Lawson. I lost it there. Me papa, ma'am. O buff off now. O my say. Po. I don't patron say. Say ya group. Wow, call a mine. Only mamma say now, grandma. Tele. Only mamma three. Now, 9. Say, so on you. Yo, ain't he? No, baby, I wanted the Assam from article call. Tiafena made me so drew me so. Made that. It took quite a Richard is so no better than Eddie. Me cry me say, Mikuno, Abaku Martin, me pena. Me pena. Now, Richard, and now, Dada. I did. Ah, now, corny ho. I don't want it to be. But me none tip me. Asa. I am a grand Mikuno, if you share them. Me pena and the front time at Nampa and a man. A friend or 10 a tea bearman, none or kiting. Up a penny be more fun, missing a best or mammy to a thing I meant and I think Shannon. Sad Richard, this is sad. I think Shannon McConnell, mammy 2 million. I think 2 million. Any Richard would ya. Cassay, why dear Juma? Oh, sure, oh, mammy told us it was ram. Toilet is Ganyana. Cassay. I am a crying, Bearman or Bahan or Tim. Hannah devoted to these days. Would you Richard the demo 3 days? Hey, Felicity, that's a way I do my caclo. Obama wouldn't be baby, I'll go with an assemble. Walk Oceana Jumuni in our while I'm one. I was so one and Kaubia Sabi, who read the everyone and tray. Kaudi and Kababu, the crowd in a summoning number 2. And I did not come. And they can say, why, near chance. And now, be and young Yamoka, Naka won't come round the answer. What do you want? Yami and Truman. Our hair would be. Hey, Felicity. What couldn't you be and what to me? I couldn't damn. I was saying, I do now. No Diane. What could was I did them 3 days? She no, I'm mine. My cat was a move for almost sense. Also, inquire him. And the rain eyes on. Can you move a light? I said, oh, railway racing. racing. Racing, say, we are pension or straight. Really? Ah, and run you to me. I can't say.
Ana Richard nso sa no ukodi 3 days ho na yede. No guy mama Jumna say me pa ko ye juma na me ko na nsu eto. Obo gently to me no. No de me pa ko me ko page ma ye. Na me ko na nsu eto ni bia na me to. No frema na me ko. Do papa na mata. Ofra wa no ayede. Frema te wa frema na me ko. Ofra was wa feel. Hey. Free city. Any ejamemu ode. Na wo ofun. To freti wo fun so se ma feel na akọ. Na woni yere. Na ka te me to ne emba 5 na 5 enkwen na wa ma te 5 FIFA na 10 one no ononi wani ma 5 for 5 wo so ni me ma me ensa wo 4 e na mudi akobo mu oba pa de na asie free city dem do ko bi de du mon frère na on peut tenir bien na mon pa na maintenir bien kuna chi ana be ta o pa o wa no be kire o be kire ye frère ko fin da tu no me dan ni duan anani aye me friend na ba te e twan do mo ba they say ni say we no na wa na nyam Richard no waje me ma jute be kan ti a mu bi me anka me ona me dan ka ben ma mayim o si de ajo mu bi no ana me dan ka ben ya kwa isia kure wo si onye de asi mu bi ma wo ne o mu bi no ati ana me se de bianca ben ma mayim dada etu opeso kire se we nye ono a na sa list we ye ho list anumita tia na ai mama ke date na mama ke ka ve mo fanto so maye one na one ne tina manya say 1st December 2025 Monday ai mark no anumita na mark ti December no one da 5 ti mark ni nyina ye da one wo de die hey Richard where do you want to mean you to TV me na da ben ne twato a one wada but enu ana teaching enu asoko hey na baby me ta happen think na baby me ten chef me say the friend me ka ten ten we had that friend no e ka ten ten ma friend no say me kada o friend no na aso wa friend no e no se mra no ate so me temo baby o ma me chala jiran o dan o two friend no na aso wa friend pa e no se bra two kwa no sadi e ya o ho adwuma chese o your pa tum se na ha mu ye ne de hey free city chese ye dey adawro ma na ayema kofi da du ni de wa hwa anyi se we ho idea kwa na dia free city wo hwa anyi se we ni ho idea Richard na fe ne jai ejedu na asam life man but etuana etuani na mishinda ya na te insure farm na na ya na cho be fa o cause ahemu no afichire atri mududu ahemu aye de frem na no odene oba free me pa to ko jack farmer yenko ho sesi wo se kata ebe dwane ebe ko ama ho ato wate susu a foni kotobi tu ase de kude ama ho ato wa ya posen kama ye di twi yesen ama wo sen so eye fe
frɛ wɔ mo 0531069945 deku herbal center yɛmfi yɛn ni nkyerɛ hɔ diabetes no obetu aseɛ sɛ deku bɛma wayɛ mmerɛ ɔkɛtɛ so a obetu aseɛ gonorrhea na ɛtete wo a deku sciatica so ɔnam tu ɔbɛhwɛ wo ayamukuro ɔsa ne nyina bɛdwane yɛwɔ dum kɔwuman yɛmfi yɛn ni nkyerɛ hɔ yɛne petro gl ne deɛ no hwɛ 02432059 levels training academy yɛkɔ akosua wɔse deɛ fa afe pɛbɛgye nteteɛ diploma fo ani kyerɛ hɔ ane wɔkyerɛw sɛ deɛ wɔbɛpam wɛgi ɛnka sɛ adwuma nni wɔkyerɛw hɔ sɛ deɛ wɔbɛhyɛ neesiɛ adwuma wɔ hɔ makeup nso bɛyɛ bi ɔbɛkyerɛw akane no wɔgye 9005 sisi wɔde wɔtete aba so 35 wopɛ sɛ otua ne kakrakra koraa ɔmmɛhwɛ ne saa ma ɔso wɔ nkran wɔn ne odogono senior high school no ɛne deɛ no hwɛ awɔ hyiwa from mpanimfoɔ 055 3412408 055-341-2408 Kingdom yɛmfɛ yɛn ni nkyerɛ hɔ sɛsiɛ yɛayɛ garlic mixture ɛyɛ kama yɛayɛ n'atomene no nso to minim bɔkɔɔ ɛbɛkɔ wonaa no sa yɛ otiti ɛbɛdwane strade bɔne agye wo ntira bɔ so ɛbɛfirim akoma bɔ kinkinkin ne nyinaa bɛkɔ Kingdom ginseng power capsules ɛbɛma Kingdom wobɛgyina ginseng power capsules bɛma bɛgyina tadua ho nti ɛbɛyɛ kama ɛbɛgyina ama ho ayɛ den nti ne gu ho nkwa ɛnyɛ adwuma biaa ɛneɛ na ayɛ sɛ gyimigyimi ɛyɛ nkwaseata bi a banyɛ koraa ayɛ sɛ bayefo no na wonum Kingdom ɛbɛmu wagyina power capsules ɛnyasɛm ketewa ɔsoro pia Kingdom tremendous na capsules tunda mu nsa yadeɛ bia ayɛ fɛfɛfɛfɛ mepakyɛw ɛyɛ 0597298855 cancer mixture yɛnkɔnkɔ gye bi sɛ sasaboro pɛ ɛbɛdwane awoyɛ bayi bom wo nan keka bom wo nan kɔgye keka bi bom a kɔgye bi na ɛbɛboa wo na tuaseɛ ama ahotɔ trust in Jehovah ɛne ɛde aba yɛ wato nso agugudwo mu a yɛmfi yɛn ni nkyerɛ hɔ Gyinasi road yɛ bɛn dividers deco yɛnkɔ sɛsiɛ yɛn 0244871862 women of faith aduru hɔ biem ya meme ɛkyerɛ nsraban ɛnyasɛm ketewa ɛnyasɛm ketewa kɔna efi kwasiada yi a ɛne yɛ anɔpɛ bi yɛ gyinam gidigidi ɛnyasɛm ketewa TikTok so yɛwɔ hɔ ɛbɔ mpaeɛ bibia na 21st February culture center patakɛsi yɛn nyinaa di ani kyerɛ mu hɔ bɛyɛ nyame ama ne ma yɛ ne ma odi fɔ pa ba ɔba bi apostle Eagle osakoto papa Eagle also baby so baby baby na fe adomtofoɔ minister Audrey Japan oba be hudwom na minister IBJ also beto dwom de wɔgya hohwe yi ɛyɛ owura yere Genevieve Abrifa eboa ɔni ni amakrancha da so wi ebre rade de wose matadem se tɔn bomodian ne rade me bobu na wabra bɔ ɛnyɛ saa woman of faith or say the Lord is our victorious banner 21st clinic the sciatica expert 21st clinic the sciatica expert 15 branches across Ghana otu asuntin obehwo amena dwane yɛwɔ ehwia overseas yɛmfie ni nkyerɛ ha as a council quarters enkra drome market fo ni kyerɛ hɔ frɛ yɛn 0249311311 Unilever for sɛ what the Pepsodent cavity fighter yɛnkɔnkɔ gp na ɛtwetwɛn tobi twu sen na wo simple ayi nyinaa be free nyinaa free hɔ timafo sɛ wani ama wo Dr. Time da so Dr. Time da so obetwa bra to yadeɛ so no wahwɛ ha ebedwa diabetes ebekɔ prostate ama ho atɔ ama yadeɛ so na nkyerɛ sɛ wɔn sa wo bua kwa agoko yɛmfie ni nkyerɛ hɔ Pokuase Mayera 0244774282 Sister Kidi Glamour and Wardrobe. Ye free ha ye ko hosesie. Kidi Glamour and Wardrobe. Entale papa fie no. Ba wonyam fu ani kire ho. Ko betra sawa. Beta paso. Ni nyina da. Ba be de secretary. Fu ani kire ho yi. Ubenya ni nyina bi. Ewo ho. Afin ni nyina da. Bi akoda sum. Mama mene. Ni nyina. Oh ni nyina bi. Afin koda ntade mpani ntade buso efeso so mpempra wade nyina eye kama Sister Kidi Glamour and papa fie ni ho yewo eye ahojo Atenga Junction ye de ani kire ho China mall no ne de anu hwe ahensan so ebi ho 024579749199 0245749199
99 Tago Herbal Mixture. Young Conco And the GB. capsules. Come on. Tago Herbal Mixture. Hey, what's in the dining part? The tell you I need your phone. And yet you may be I said by your phone and what the number phone. Do some or do so. I said by your phone and you who Tago. Nenum never Tago. Who be Jinem? Uniatenka. A bed bag that one meal some Mukia. Uniatenka. I mean, was Sesamo Quia. Didn't you who would I say by a bed in a man you Jojo Bear or Banso when you attend Cana. Also, those is Sra. Dranman woman, also Tiam Dranman woman, and when show woman. Say, may be Hano and Anka, Conocoji, Modian so beg Tago about Mr. Eby. And you come on into infections in your so a big camel and will rest say maybe a tornado to a drubia. When you be at 0243 228 296 Roman father draw way or so 9 on side to a big gunning Nipadia to a big call pressure. I'm on what talk. A dear bit so Could you dream? one corner? Yea 0247 919 Felicity. It is a say obey our bawuni, you the neighbor. What they say when I say 29. There be a frozen and when I was so say 28 February and Pena a claim. Date in Sudia Oboa. watch it. No, I call Atlanta. What a day. Uncle Doctor Dambano so. What a day. Now, Richard, no more scanner for quay. O catch her no city. More friend in my any. Yes, they say, young friend, a man and Mudiani and friend. Philidiani and friend. Young from me and Nina. Back one would be back or something. Near Musadi Wabodian said I been better. You friend, Fred, he talks you about my wife. Hey, I beg you. Kofi no design Kofi Jadu. Where the Juma? Gala. Where the Juma? Oh, yeah, I done for. Of the trim, more of now, I chance to come on and no. Who could Kofi Jadu Yaza? Najuma be one also had the Juma. Oh, yeah, done. Why Yaza? Why do you say? A flower, no, near at the hospital, and I was hoping. No, no, I sent him more. Freeze it, you be a kiss. And the end of whom was same. Or no, Yaza. Najuma, a crumb, I am bound and point my son or PI. Hey, Oklahoma. I say, don't come my home. Damn, my home. Memu are going and ask how many scammers. Oh, man, oh, no, most man. I want to almost scammers in the factory. Hey! Now, go, say another now can't say you must have a new night. Missing me, no quite ma for what in the day? Awesome. Now, see me, you know the other day. Hey, IBJ, and your mother one address in the bathroom. Just we will know for Bonnie's swap. Hey, Felicity. What could Fabema was coming? Uncle Jenny say one night. And Susan should be about so. Then, they were calling Niniana. And never catch Richard. One. Hello. Hello. Nana Richard, my hair. For answer. Radiadumo catchery. Yo, where the old mammy knew Sompa Oheneni Adazoa na Minoka say. Ah, okay. Yo, Ababa have a fair been a fair. A good num black keep, you know, fair. Was he a friend Felicity? What you say? Miss Ababa tum for fair Fabiabameha. Black keep in a sea a good num vita. You have also a friend Felicity. A friend is saying? Felicity. When we say a friend, say, or say a friend of Mammy, ya. Why? I was what said be a song, Yamia, madam. Well, when you say,
na am say yin say no am say wani nye ho nti kaja ye busa o de nti a wani nye ho na emwa bi wo ho a ye nso ya boa wo me say wa na ba pa chose I don't know so ya electric. Hello Richard. Yeah. Me so say wani nyinyi say ne hu say den na kai pese ehu so how bi wo ho na ye betumi aboa ya aboa Ono ne kasa. Ai So on kai o say asema o kan so o say on. on kan kire wo say wanyem kura E na me ne fe awona ni ko wanyem dia da ni ne ho ne no o say no ene ko say ni abro ho me pa cho wo jira ma me ya na on kan kire ni say wanyem be ka kire na na o say oh pio o so ka kire wo si wo mu bi na ge okay mai well na yi me nya dia na wo dia ba me besa me ene kura no ni ko bia nya dia oba wo bi mtie say we na hyem ne be nde nana na wo me eni hu ko bia e tuam ya omla no no medi hu nkoma na ya so ande de okay no no na ka che ni do bi wa bi abon bia na ten na de no de bia ne de say no de say bi oba a wonyem na pa ko de Africa our the listing na ba Richard list ya abai we ya ye kura no da wo ni be edi ni be da bia say wa bo date o ne wa market ba jo ti list ya ko dia ba no enya ti ni bi sa se phone e da loud you can wait ai wo ti abai wa ni ti okay e wo ti wo ti bi mama ya da be na oba ya be se ni so ni bi sa ada na wo Rich. Patch of no problem. Mate, mommy also in my bell. Why? And also on call hospital down. It's your February 28th. No, when you have swimming, and Sababa, one in it. Eh, yeah, was it February 28th when you have swimming, and son? What's it? No, the minister, who's on the share day? Minister of man. There be where the date about 1st December 2025 Monday and what about it? What's the share? Mommy. Hey Richard, where's you? List ya or the other too many. The fancy as in this one. About one. I just me just an man to take the people never be honest with you for money and I did it. You put on Laban down for or the problem no. The problem for me couple months where they put on. And you would your date in our hand to remember a date, you know. So where the onion why you're 1 year to the man is going to hospital. Why? Man in hospital. Mama ya tena se ne Fred wa bo duane so pi wa ka betra se na wo a me awie a de wa bo ne duane so afra busam emema medi Mommy pacho me da say
Yametiefo nyina aha emobibia akwaba ede ba Sompa Nkomo so medofo mebusa se ompo no emutese megide se wagye mesi ofie se nyankopon adom ho ye papa ene eye wukuada eda foforo nyankopon twedi ampon wode adom gyen abrebia se na wotwene kɔ na ebetu asomdwem se ya na ye ka che erade se eya aseda ene de emanom Piwak natural ayakofa 3P garlic mixture abedwa so ena ene de woni ye hia ye no ebo apomde ho enkomo no mebusa se ompo no emutesen mepese wo gimi so ofie se nyankopon adom ho ye papa 3P garlic mixture 3P edru nwa so a ene krom ha wo bia gi atum se eye nani panyina enum bie it is a wo share Sompa TV a ena eda TV ne so fe said you who no TV no so no eyesa ena 3P garlic mixture no etie ensunsun ye bia nim enti abre bia ye ba ye sitwa efato phone so okọ pharmacy ho ene ba bia ton bibiduro no a wo se adure da me phone so yi eno a bi na mepe obeyi bi de ma wo adure de empe ne se obekọ fie na wanom eno de mesrawo emwa kra eti wuto anya gidie se edu na wato no ekoye adwuma ewo ni paduanum ama ne manyina akoyie edi amount ye numbers ene go screen so no fa ne frɛ doctor Cecilia ne no eni nkomo emfa 3P garlic mixture no ehom ye number no eye 0248 92 8824 0248 928824 medafo kai se 3P garlic mixture Ghana ha baby a wo bia wo de ewra pharmacy ene baby a to bidro obenya bia to ene nkomo a ye di no ye hwe men's prostate ya dia edi akotene pa prostate gland ewo emema omuni paduamo wo ma wo twa mu emema so wa wo twa o ai se wo na sperms ne be firi beba akọ oba ho ama oba atumi anyinsen se enu ni ho a enka mema ntumi nyinsen wo ba omo testis no enu na a creative spermatozoa enkwamwa nkonkonti ma no a anyinsen wo ba no eye testis no any produce and a prostate gland no so no ene na ewo some milky ayibi so ho de edi ani hu sesebio be ma hu sane a saa de ne edi ani hu no ensuo no enkwamwa bi wo mu o gise ye de kwhye machine mu ena be hu muwa no na saa ensuo na hu ne mereke ne fluid no eno eye prostate gland no ene produce saa ensuo no enorishe emuwa no ebo mo ho ban na omotumi adware abefa mema urethra ni mo na omako oba ho na nyinsen atumi aba eti we chese bema o prostate gland no adwuma ebo ewo reproductive system no mu no ano oden pa entu ye bema entena se ema o prostate problem ema ho na nkwankofo how ene awo mu nsem amfa mrewo enti na wo hia 3P garlic mixture sawunum 3P na wo ye bema ebo prostate ho ban ebo junso twa ho ban enti infection a etakofo how be prostate no bema enya de a wo benya bi enna so wan hwe yi a na ye de rubber akoto bema mu infection no awo na afia akoka o prostate enna se ye de rubber so to bema mu a se o prostate nso benya hawo no ano oden pa pe 3P no medofo ebeboa ebebo junso twa no ho ban na sa abo prostate no ho ban de enti a ewo se bema wonum 3P garlic mixture na abo junso twa ne ho ban titiru ene so prostate nso benya bambo ne se ojunso twa no on say your kidney your ureter your bladder ene your urethra no saa ahoma no a etwe junso no afri wo bladder ne mo abefa wo be ma ne mo pia bonten a your friend say urethra no enam wo prostate num ena wo bladder no so asie pen bofuro no a junso na ewo a na wo junso esogumu ko se kidney ni ye adwuma e chinsam eyi acidic content enyema wodi anuane e wodi nsu a wanom emu acid no kidney no echinsam twene nyina enti na wodwonso na sa woka hwe a eye enkyene ohun aha e hye kakra na ahye okatrema no medafo wodwonso aya aka hwe wai
anya poison e wo se wo kahwe na wo hwe the taste of your urine e so hu se wo dwonso no eye nkyene eye normal eni kwa se wo dwonso eye de ete se sikire eni kwa se eye krogin so te se ensuo nipa wo dwonso bia e wo se eye nkyene e che se ohu oden wo ye healthy na aboa amane nyina akoyie eti bema wo prostate no drobe na wo dwonso famu no enamu it is a wujunso twanya problem a so prostate nso benya problem na no oden pa ena se wujunso twa ne duru ba bi na wuntimi nwonso a o blada no asie pen ena prostate ne hye eti blada na be ye de he na abagia to prostate ne so enti wunya nu bre wo se prostate kra eye kase a na wujunso twa ho problem ne nti na prostate no aye kase ena ne nso adura eboa na sa infection a haye e wo wujunso twa mu ne betu ase no eye 3p garlic mixture 3p garlic mixture Bora pharmacy shop any baby a tombi bidro bia boni ni kire wo mo ebeyi bi edi amount number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 prostate mu yade no ye wode ye wunyini a na o prostate no ayekese eno broni beka se prostate enlargement eno eye natural scientifically ye nim de enti e ba ne sa eti be ma bi 40 years ekono na o prostate ayekese uhia 3p no nombi na mo prostate no ho ban ene ye wo prostatitis eno so infection ene kofa de ba ene bi na me ka ho asem kire no se bi wo ye be ma kofo ba bi o syphilis or gonorrhea ubenya bi ebeka odwunso twa no ene se ebeka o prostate nso eye high pa because droben na wodwunso fam no enam prostate ne mo eti bibi nso akoka papa enye grede per 3p fire wadru na mo ho ban be bi won mo ase wonya prostatitis ya wodwunso ne ben mu ye ne ya na emu hyehye no ebu akra ne hu sane a ote ya wo ne system no ne bɛɛmɛ mu etoda wadwonso no na emogya wom ana hu sane no ye pepa wo ho a otumu se mogya kakra ewom dwonso timi de wo begyina fa ako akyem a dwonso ne ma aba wie mpo no na ebi se so egu boxer shortum ana dwo da wontumi na wo fro ka wo betimi adwonso saa na passengers bu afu enye wo a enye wo fault eye prostate no na ahya ase a hawo entwen ma ne nyansa na wanka se me hu yanka fa 3p garlic mixture eye wa adwumedofo ubedi hu adanse e de akire afoforo wo ye be ma tadin toast tomatoes fresh one no enye nchechewo no me yentwi ne wa yiwam e fom saa ne emfama ho fedi body e fedi bayira mpesi e beboa opa esanse licopene ewom e boabo prostate ne ho ban afi wo ye be ma tari carrot ai no so beboa opa antioxidant ewom zinc nso e watermelon mu e na femichi goro eno so nima bebre e na ewom a e boabo be ma prostate ho ban wo ye oba nso a mesere wada emfa ho nkame ukunu frequent sex so ne be ma ni hyiam ebra wo feel say onu be hyiam no ebo mema prostate ho ban pa into your bar or pa fama no ane sene nkwa ene na pomudenti na motimi edi mu nkwa na amen Bora pharmacy shop bia mu ene ba bia ton abibidro bodi ni keke o se o pe 3p garlic mixture obeyi bi edi amount number no eye 0248 92 8824 0248 92 8824 kuma se Bora Kolenak Heba Dani Heba Kriske Heba ubenya 3p garlic mixture hofo nko Albert Sam takrade AA Mensa Koforidia Gabson Pharmacy ewo ho Mumuni Away Enterprise ewo wa yene cathedral ne dinhwani mu wo fa kwadwo Heba temale baby electromat no wona uko UDS nso a Charles Heba ewo ho Wedema Pharmacy ewo Ashaman Kings Walk ko Sam ena Angel Heba nso akra okanshi wo de pharmacy bia na Heba shop wura ho ubenya 3p number ni 0248 92 8824 nyankopon ya aduma dasele 3p garlic mixture anybody eshia yakra yada se onyame afuna amen amen mummy yegusua Dr. Gladys Becky Norty o America ono so abre 2200 ebi abeka ho amoma yehunu ye momodin ase rade be adom na nkebedru next week no etumi nya 50,000 we dey akoto ase ama doctor na start surgery no na aye
Kevin me anya birthday ni free o why ene ye Asante Agudie birthday Princess Chelsea Miami nua Mike Oheneni fan club Charlie the UK Miami nua refua efi ne baba ye ni oh no ho fe ye frɛ no ba ko a wosena pem Asante Agudie this on this ne nana ene Auntie Lydia Donko edwe so Boankra ajo edi akoda ofiri Boankra an ya wo no London onim ha pra debi o ma Ghana da na Mike piesie Agudie mu Agudie akasa ne ho fe Chelsea di na wo dai sem se ne wanya se 18 no se 19 se ne se mara wo hyehyama ne nana ne maame no mu ofie se waye maame no enti enya ne life man ma bi anye je no no kwasem enti na wo di na wo dai ne maame efe ne maame ama ya ba o America ne nana Auntie Lydia ene mene auntie ene obia yesi edo ne papa ne maame Auntie Becky obia se Chelsea na wudi wa wodai eyi mpaye bom paye ma Asante Agudie ane se Awurade nyini mfra dum enkwadum nyemudie ni bia da sekutu when so Reverend Nanesie Amache my former station Classic FM morning show host ne yere sofo maame Amache ene wodi na woda yi apaye ma no se na wodi na woda yi ne yere eni kun ene ne ma so omodo no papa Awurade nyini fra dum enko adum amen asa okay wanya abrantie no Kofi Jadu se hwan wanya no hey free city osim onjema bra wo behwe wo bem wawo no ko ha to on be so on man be ho ko ha jam shake on be so man be hu se den o so on be so man be hu se den o man nine omo papa we a obi na ko ha dan na fe nan kugu one hello yeah Kofi ma he yeah no na what to say bako me pa cho ye frame Oheneni me ya adwuma Sompa TV so ni maame ya wa jo today me see ye frame Oheneni me ya adwuma Sompa TV so uni maame ya ba tuntum fefefe bi impacho o si wa boni dua adawroma na nke ye sere se mboni dia de odi ayo bi afache no ne na ne dua no why pa cho mi mboni dia Maba. Money dia bia. Oso wa boni dua na isi oda. Obo. Obeso ga ene so. Ofa dua no. Nka no. Me tu etwa no mapo. Kofi. Odi atoso. Ene so na ne dia Abraham partner be ko na afiri no ada na egulu so we dey tete. Na wo sika de ko dan dua no. Ene no wa prosika. Na ye de sika na ne dua. Safran. Mr. Champo de tonte ho bra ye free. Ebrim. Abema. Edimedi. Oh, debi. So mama asemu ya edapun so esese ya edie. Ne kanu akoye bibia ya ewo ho no ho. Abaye utimi hu se sebi bibi atechima kakra. Na ono so ese won sa anwe no ho no wo enkola be se nan asesen. Uni maanu papa. One emema miensa na awo. Na wubugumu. Na sabi nkokunya me ya ofre last na kama no epena sempa a wone no etie. Eze nkwafa ne saa. Eni se wo be hwe me yi number e dia ma obi so ofre no a wakohia ne nkwanhia. Na dwene no sabi e wo fom kakra. Na di we se nyina aba. Enti no me mfamfom so ne mane kase bia dwumpempenso bia nipa se ne wotie no saa ne fa wo tini emisa me kan se abrante na ya woni ne nyem no. Hello. Yeah, you. Kofi. Oh. Kofi. Yo, oya dia ene se ne obakwa akodan no yokona edua wo na wo nane anu adane agu so emi adaje a
ebe ha me ho ɛyɛ de sɛ aberante no a wɔne no nyim a yɛ ɛfɛ no sesei no ɔse ɔbɛhwɛ ama no wo na mmom no neɛ ha adwene ne neɛ ɔno no abɔ ne dua de baako no ada ase a yɛkae a ɔse ɔmmɔ ne dua no bɛduabɔ no ɛnya wo a sɔfo maame ɛsɛnea obi anim no no woda a ɛsɛ woda nsuom ɛsɛ wodware nsuom ɛnom ne ade sesei ne nan nso so ataatae a na wɔka enti no aberante si afɛ no na sɛbesɛbe wɔturoturo yɛn ne a ɛne ɛkwan bi a yɛ ayɛ so yɛbɛfa so ama wei no wade ne ho no sɔfo maame wadaroma na n'abrante ho asɛ deɛ na kyɛ sɛ yɛafa so yɛbɛda no agu ɔno ankasa no so ɔhwɛ adeɛ a ɔno nso wapinkyɛn ho sɔfo maame da ase makuro pani na akɔda ndua gu obi so sɛ we sɔfo maame me se yɛato yɛn nsa afɛ no bra bɛyɛ wɔ adwuma wo so wo nya a ɛno deɛ yɛntɔn so ɛma no dabi wesi wɔn yape na ɛnya aduane bɛnya no ntini yɛntena hɔ saa wode nya bɔne nyankopɔn kɔ anim so wɔno na ɛde ne nsa kɔprɛ bɔne nti yɛbɛde no agu no so ɛdanse Male de enwe ne ehia o. Na minister abinja ne beda na ase yen kan abinhyem. Ne wa go fana bre. Emi se wiki bia ye hia kwanhia baako. Na asem we soso. Ano odin. Sonso ho. Bible ni kura oni nyame ase. Timi ansonso ho. Na wuye sem ko. Timi awo nkwala maako fo woni agya. Sese nkura na egu bo kura wo de omo ma hwan. Na akwa wie se sese mema mienu baako abodua mema mienu baako bodua wie ya baako kura san ne wonyemo a enye nyame a bema na otoso odikan ne kasa my lady ye beda na si bebre nyame nshira no ne kasa kura no ede na mema na kasa na edue bo na enye se bia mi di menua ba ihu few ye hu sa abodanfo ma se bi omo nyenyemo a mema bi na kwanye momu na sister nki e kan asem pa kanokra emema ni bi so tode bi a niam bi wo ho a yantutu ni yie enye oba bia hu se o ye vulnerable pe na opese wo no ko ne kwanyem se wo hu se ya calendar de ato ho e de ama be ma ba ko kwan ofa so ne da di de one ne beda na se wateke na nima ye se ye twa susu no emayi se wono madwene nya mesra mema ni bi se wono ma wo mu room o mu hia na sa ya rehwe bi o se de ye o mu nkonkwaje na nyese wahunu se obey a wokọ niema nkoye ma no meye be ma kia na kemne ne beda mafew mafre no bra beda me nkyan paneampa na obey so awuri kua na akwada be ma ne nkyɛn abrabo we no na kyerɛ sen be ma ne de otwa otoso mienu ne de my lady wa bɔne abɛ ono no wa kyerɛ se wasi ne bosa wo ye bɔne no na sania me nsa champo de ne nsa kyerɛ na abrampa so me nso so be de me nsa kyerɛ ne so se jisa na abram pedi na nim na dua no ye kokodane ni nyina de gu ne so because na nin so ade ya asam na aba na ye frɛ wabusa wo my lady na nya bibi na aba nka ono kora wo frɛ na gede en di ade na oba ba ye de ama wo na nso so ni suban no se si ye ne ye hunu se ne ositie enti we na kwanya aba mu na se ye dane gu ne so na ye ya ye ntra se ma oba penfo ne na ase atata ni mewu obi onya nya 3 months ne na ase asase ye taatai ensem ni bi wo wa ehu enti mesre sister isokra no anya my lady owa abusua eno uya me bebusa anya owa abusua enti na busua ni ba akokra mpo enti minye bibia amfa se wagya wo de hie na mema ne wo ne de rough ye de ebesre wo de hie bi ti se ya no wabomode na wahwe ni yie se na be ya onkonkwo wo bebre na mfa nsem duabo nyina ba ba mu my lady me dase yo hey felicity betra konwam na agno so obanka o yale electric de nka odwen ho ahan mu de wabiem fili ma ne so nyame otumi o na kan se yo se no wo so ma me ewu papa wo abusuafo no ane wo ho unia no mo ho ba sha bi wa no una ato so sen ma pa mi na me pe na me ba pampa mi na me ke chire ndu papa side ne de o nua no mo yesen me ka ho 20 mi na me ke chire o ka ho sen 20 ani wo wa fa papa agent sen o ba wo me ye de bi atos eh na wa ga sa wo free kro be so we chinchira buro mari mu wanchi kukuro nchira
na so fie ukuro mu abosom de etim ho nya bosom ketwa eti wo so wanane ne ekọ hoy kuko kira asa nya asem ketwa nyam ukuro mi anya yi ya no mo ya no bosom me na se de me ko ha de na nchira de oba ya de kumase hana pe se hana pe aha say no Richard say wo obehwe wo kunu mu mienu yi first husband no o se nyinsen no o mo odua bia apa obo ne sen te me ko asi me ko gumatin me fina tia fa be ma e na oba enso so obi so no wabeda aha sata no obi anu nai I waited in my time a coin or poem. And yes, a benyam. Cause I didn't know when you be tea. Now some will be no quada. Ain't a benyam. Why on said your wagging and no name and I will say me. And I will say me. Oh, I don't know your family planning, Philly. When I didn't know who I am pay and I went name me. Oh, places in that particular me. Won't pay to we are now day. I think my case and my to me. And I would jay. To say free engine, things the same ground nine or more way. So for mamma. So for mammy way. I baby, mammy not of mamma. Of mammy not what name Koran. Why didn't cry nine? And I'd be in a way. Me and back or fighting a question back for your crumb of a power. Ya di ba kunsu kosirim esa wo che wo wa na wo de cheche yo tena se losi tena se na ababa we na se no chese ne hu ye ne dan kasa feelings di abusuafo egusu a ye bai se di abaye Emilia Santi UK 500 J Watson 21 cedis Naomi Obia J 100 Regina Mbamba 100 or 1 cedi toso Jennifer Chrewa 21 cedis Lucy Ba 101 Elizabeth Eduhene 11 cedis Grace Ochre 100 Samuel Asari 100 Portia Eza 51 cedis Joshua Anaba 100 cedis Giftilasi 50 Rita Ewusi 51 Vivian Dapa 100 Prince JB 100 Abigail Aka 50 and afi Patricia Mamudu and so 100 yadama se pa se modum yen minister bi jensu ye adwuma no o chro akokro no be kan fun no so agire nkan antoa bem ama bedu 50 Buahe MC Forsen 100 Justina Duku 51 Samuel Kwadwoboachi 30 Joyce J 51 Vida Mensa 21 Brighton Sia 21 Paul Mensa 51 Evelyn Evelyn Kokuma 52 Francisca Kumi 100 Eric Rekon 300 Mavis Adwachirwa 51 Docas Donko 50 na fe Francisca Sam 200 Felicia Adomako 100 Gold Lacquer Rentals 100 na fe Nora Blanks and so 51 Dr. Lawson Yonko. Right, and so yamma etiefo ina mo enitie asefon so mo enehwe Lawson Herbal Center Lawson Beverages Ebua kwa Canaan Kumase ewa santimantam ne di enjima free Pari kwatre force ya fin so yame adom oho yamo body adom yen emu ahoden de pa wo chew ne apomodin no wade die ne onom ebedi djuma wom ne santi ade die yen koso na yen hwe ne yiye ene onom yen di yiye na yen num yiye pa wo chew oye honam wo mre ye mre oye adjuma na obre a ne die kwan so nya bre na jiwa home oye adjuma na obra be pa wo chew nya bre ne adaje ne da na so ye den eye aduro ebo ne pedua no ye no ye miensa ene wa adwa so ema ene mema aduro Lawson Herbal Mixture emfinhia dumienu de kro ema ene mema aduro
Lawson Law Care Mixture. Mfinhyia dumienu ede kro. Ena emema nkoa edro Lawson Dileman capsule. Eno nso ye mfinhyia dunwotwe ede kro mema nkoa. Wei ni enro miensa. Pani kwantrefo Dr. Lawson Chei menu ede aba adwa so. Na de edane se enroi yade oho yade ni ho ya meka bombo ene apomoden ene ahoodin ti adwempa wo che ofie ho ojuma mu ho mebi mpa hoda no numbi tambia na mo ban e ma oni pedua fa ho mana twa to ho afi ye pa bo se ma yade emma ye srawa e odidi na wonum ye no no madro ibi na fa bambo ma oni pedua na wo no ye honam nti yade koba na pechemu bi abrosu bi afra homan ye no yade eni komo ye je wo so a yeah, for a friend on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 61 about Lawson Herbal Mixture, Lawson Law Care Mixture, and a Lawson Dileman capsules. I mean, you both turn them in your summer to free home. Lawson Law Care, man, dra. About chow, ya DB infection, and about ni pedium, say free and numb. And I said, you money more, a giant Johnson, behind a subject, Janai behind our bar. My money, how you were drawn, you were drew. Ya because oh no madra, no madra what dean, oh no madra, no madra what dance here, oh no madra, no madra any instance of someone, no machi, and no me and sainty. Now, lost about put us the dance song, just song. Yes. And no me and so into for a toy drain, or monomer drain, and what dance their dorsal, our child. I mean, Carol say, infection at Tatil. What boom panier, I shall move for them still. And why? I said, come on, as I'm sorry, Saba. No Lawson Law Care, Mixture. Lawson Law Care, Mixture. Ojama, antibiotic, be our Lawson Law Care, no for tinning, in a pedium or Juma, a boy Lawson Law Care, and after bomb my good, which natural herbs are a year Juma, quiet for Kosua. And ya how better no machino that I drain, so your ban and cabo or say, Sabio money more or bar, and so good. Yana and cabia day, away train. When the baby shall not cry on today, no matter across our day, A2. Nina be correct here. Lawson Law Care, Mixture, and word running a dean. Oh, yeah, Bama than a power chow. For law can you not for them to pay Dileman capsules. You know, no palm, you know, no let me have one. How many among come on 0242 133 577 0242 133 577 0242 133 577 0248 61 99 Bibia eye kama na yeno ana mema ne so hu se betimi e de ade kro a ema no egina amomo agise asu agina yi enti nei obo Lawson Law Care Mixture da mema so asori agina yensu ye di gina yi efiri se uwo bi a ana otimi di bi ma obi etimi srewa Lawson Law Care Mixture wo ye bema na sese obema na hin obema na fon aye kitikiti atwe kom ehwa na ensuo fita bi yedai efiri mu ba na sen ensawan bi aba begugu ho mesrewa ekuro na ehwa na ko ehwa na asaba hyane nsum na ko drugstore herbal shop pharmacy over the counter na ko bisa se ope Dr. Lawson Chemanu na dra ya friend Lawson Law Care Mixture no na wonso numbi na wo hye asese wo nonum wan kasa be hu adanse bo se niema asesa e de amount afei baabi a wo pese eduru bia doctor say wo ye beema na wonom na eduru ha na afei wa ye dai waja no atimisro Lawson Law Care Mixture no eno na beema odi ye nsuo na afei anopa odidi wi a meet dunu machi odi amene topa no mienu eye Lawson Dileman capsules no mienu na afei anumre odidi wi a wasa ye ne sa pepepe enso de amame ne koba ne sa no a ema osisimu ye dene
ema kotodwom yedene ema paachi yedene ema bema ugina brane na afi watimi abo adwuma che no oba na bie na no akanfo aka akire se miwura meda se atu ye bema na se ya sopaw ye jojo ye bo tiriso ye de hiani hwede wo kire de wonimu ano no eti de otimi ye ani a sansem we se nyina be furu so ama anigye no asaba ama wo mema ye asaba watimi de onsa apem aka se me so ye ka mema ya donkomeka ho a a losing delay man capsules and a losing low care mixture a bema wo ka bom na wanom na hye no so se enei edro ba ko ye adwuma free etiri so ade ba besi ye nase ebo ma ntini mu da ho e ma akoma boye emoja da ni nyina na ne kama edema yen a losing herbal mixture sa losing herbal mixture ebo kumkuda enti obi ekuro won nipaduam obi wa ado ho ka no kura na no wosu ne honam ye ne ya obi timi da osori os ene maye mre ene ase abome ase de mi ko chinin me sonom losing herbal mixture bibia be free ho utie pai wo wanu mu ato ontimi ni di okate so ontimi na no sa ne ma nyina e ba be free ho ama ho ato enu ti ne mesrawa yeni komo ba bia benya bia to dodo a wasa oto no 0242 133 577 0242 133 577 ana 0248 61 99 losing about product ne dia o say e ho na ase no eye in kind na ye ne moa na enom my lady me da sipi nyame nhira opa my lady awurai na medical kan bi a kire no my lady wo saati bi am se ya wo senka wo hwe oniema wo yeyi osonson ho free niema bi ho sebe wote asisi e wonumu asem ne ye kan bi o maame no papa ewu wo abisia bet won tena krom oda aha ne be wo enkra wa wo mu so o mu nyina so ne wo nkyɛn obia gene de ana sofo maame bi hu mo ba age mienu enti dia de na wo pe ne wiase maledi yeso wonyem wo ya nche pi kra sa awo so on enti duru ba bi a wono anka se onsonso no o ba keto anu wasai na se 1 year wanyem na chi boy na se 1 year enti maledi awurai mehu ne se na ha mu na ene de papa se de bre bi abrantie bi frɛ fidie so ye sa Monday ayi o se ne papa ko fa mum ade beta afia na okotetei na o hwe se de mum isi gye ho efiri ono so afa mum nko a ne wo fa ha efiri ono so mum nko no no moko o so wo mo no ko ye no rough zo bo waso mantimi nyo ebi nie we woto sensen we no woto asensen kwabra Richard bumu a wo zo wote ne ho enti mame jankwasa asem na wudi no jankwasa asem na wudi no wonni wo bi a wo hwe wo wo so mo nka wa ha mu nto so ye kasa ye family planners ende me ya na ma ye kese na emoje tu me fan ye tiase na Lydia ne poso mo tu ozinwan etu wonti ho asem da wonti eno so no ma eno so be sa ye kese fan kwasa asem firi okọ ye kanzo san ni mu so fa ai book so ba ma chro na untumi mo ho ba wodi mo ho ba jankwasa asem na odi nyase bia wo bo hwe no wa hanti ye be krokro ana wo ne na radio so kwa ha no ja san kwasa asem no enani kire ya wo obesi radio so bia pam no na jankwasa asem a wo do a wo do ho bo won asafo yene wa ko te onko ade na woje ade na woje se ntie dua no se enyawa ye ne amfie sika nkodan ma malamfu me ka no kra kire ho se sika bia nkura wa ye do be kwa wo bewu edua no bekun de ntie bekun ni se obi amfa sika no ma no ma de ntie male de bekun na me ka kire ni se mi nwunu no bekun no ebi se be ma wo ne tin mo anyai ana ba kumase na wani da ho no ma obi no wada be ma dam 3 days no woni wada enti abrante na ene ya ana sesie wa frensu abodia se wa fa na ti ensuo ni ku o fa na ti ensuo ni beku eti mesre ko peska wa nya sika mi sesie mi metuo mi timi fa nkonko dane ma o di to nya sika ko peska bra se so to nsuo susu a wa to no koje ne fa nko no mo nane ma o enti za zo ko kuro mu nkyira na ko dane
na sumdue ma wate te say ebekun me ka no kra na malady we kwasi ampani ye ye frɛ no so wa busy no malady say abrantie ye won picture kede ni betu TV ni so one fan picture ama kede ni betu TV ni so woni ni picture na den we kofa kono munyi da bia wo se de ne to so kan ho fa kono e se charge ya wo bo abrantie yi so no ya zan wo wi wo buye malady me si na wo twetwa mu yi enipa mfrem nipa be num omudi ayi kan se airtel so wan yi bi ena frɛ omu frɛ na ma send this car brew na un check we yi mama na adumofo na me me wan hwe a me mfa nche wo wan nipa kro dim no akate no hwɛ sankwase asem wo ti wo ezankrofo agi wo musika esem bubonu ya ye frɛ wa so ye busy die busy no waye uzankrofo ni busy na waye no ye fa ni photo to zu na nipa hu no na ba bi opa bi o me mfa nko ekwase asem na bi ti wo omudi akoda ti sei abema wutime de fon ewie sika akakopo ba we na akope no enya sisie ene boni na wo tirima akabaya ti sei na akope no ekwase asem na bi di sa so memu egu kro ni su baya no kro no e wo fa he emi nimpo ai covid dankaman anes asin area sa Kennedy Empotemo to me fro ka free ha ko dikote ade na wo sa fro woje dabi malady wona wo hande pan odi so nzozu di nachi eti wo fa boni bia nsusu no pan ni nyina di nachi o men kan kire nso be bo ahyawo na batesia mesi sango malady mo den ahyawa o shagon wei ubede no wagene se na malady asori a wo kwa na wo tie sa no homrane a odi sango azazeme me nwanwampo ayo yamfa ne sa na nka okobi pade a ka ye wi a be frɛ prophet ze won pama kra ne mfra so nim ogu o malady yanso so nipa bi so sa na ni da ho no odi sankwase asem wei na ni da ho malady obi otime fro ka ekodi kotie na ni na ho asedanka bayo sai na ni na ho tumi sa be hye be ma fofo esa be se be madam nansa no why list aye list na be ma we na wo so amidwomo minim toilet no malady ye be ko ho gwedi ye be ko ho na on fa ne ko hospital ni ade wo timi asisen eda wo ba wo ne dai nze bla no kra ni sire munyi listiro December ne danum na de twam nsuru mu sa kwabra no so odinaya ho so obi abo awura idua no no so odi we na dase enti munyina na muwo ti se bla no omo ano no enkwada ne dua no munyina na muwu na malady de ehu ne se enurada abebe ba wanya kwan enti no so okono saba obeduru ye nsuo tatatata ana wo frɛ wo kwabra Richard se kwabra se zie de aduro ma fe kwa enti ye be nda o se oni abrafie ana obai na woni na da anwumre no ahomati a wo be sore o san na da ni nyina wa maaki o e se wanim na krata no wa listen bon na so fa ntore pipa dindini bi o he pipa no ho bon no se de ni ku ni tete man grofo bon ni oh edi malady san nipa uto opade adufo da ho unya asema adufo di emema bi sebi malady memma bi agimi emema bi numa agimi wo for ba asamba ya de brewa pa o ye romantic o ye ni friend na ma fini pa ante me o se memna fie na ya malady ni ya me no bebo bi o eti da bi malady kwa Brian Richard ye ka kire no enye so waka na fidie so one ne nkan obo one naka ye friend nti no kasa eti oba nyimboso mieza hu no eya wa beda honura ni na de tie nyina no hu no se awura wanyem suahu malady eduru ba bia ho wo free se opa de efo no unya asema de fodi anke de abrante na ozan krofo no asendanka malady ozi kro ni sei asendanka man malady fina kro da man e wo fa he honorable Kennedy Mpotemo malady media future we ma mu tie TV ni radio afina ko bia frɛ wo phone se wa send this kamanti bo code check ana dum phone no he obetwu sika nyina wa wutie na wiai obi aya ho uhurahura se wo hwe ya me de baji wa obedum phone no omu nyina suro wuo ana omu gina fidie nso omu hiha kire je nkrofo sika obi afrɛ wo se ni sika wa send sika no send am obi ana abedi ho ana afew de adumofo no ana check o balance obetwu sika ni nyina san krofo ni nyina ya krofo
obi afro sentie ne yofrefra omu nyina che network bi afro wa bra ono be kan code ho asem omu nyina yen kwase afo nko a nyanyame su betu omu ka se sa brantie yi sa dwuma o ye nane to na ati eduane beku ono a o ye kronfo enti duane beku edi e busy no waye o man pani kro nyanda agi ni nipa nkasa yo o nyanda agi ni nipa nkasa maladi mami fancy na abrampa me shirt fefefe ye shemi ladies shirt efeye efe na adwa ho bantama himfie na chiri ahimfie na chi boutique na won na fefefe ladies shirt papa owo niema correct pa na se me ne boachi kotwa mu owo niema kama Kevin Pacho enti ya na watu afa obi bia bi de gu ye komu nyina bi wo ho ai bi wo ho na fe the boy fashion onu so wo niema o de agudie ekun enso e de asiesie o owo niema pere baako udu ani tiremu a eno so be o kama enko ahoma ne so 0554931931 0548931931 ya semo e ma say pade e for de obe hie o hello me mame ofindi ha yey original into aso yenkan na papa kenesi private no ba se wa papa bi se bibram yo oh me se no ma feel obama be na ndi ne ya Africa crowd I mean kem kon kuchufo contract one so party slip out there with you oh me original can say original Nigeria original so hello Pacho enti o I'm Pacho company hello hi hello asemuni oh hello network be akura na yeti ho gani na na abranka yo enti o we dey mami kan we dey mon fan chene mfifi bi we program bi fan spare na owo sanwa mu se suhumo no ya no na bada no bitu kan kaka bitu kan kaka na mi bi monitor program no wadaroma akuti sanwa we dey wi na akola no obi ya papa bi wa America wa adopting water ma wa start school kra you okay ne papa ne de oya bodam nti ne papa na asem de papa bi wa America wa be adopting na mai you better asi men ko ne case no so e besre ene de wa mana na Abraham papa ya makuma atomie e besre se munu e bi mana mo frɛ na won fa na da roma on fa fun na one mon ka se san se kan nuya ena papa na abo no ena de ye sire mu ni ne se abaya na yisu no so ono amebo abaya no entimi ye fi mane nyi na Abraham pa na mi won so di musika ko den aboso no becho je se oba ko je di sika ni mi musika de ko den eta ibe de man wo de becho ko oba ni bu abo su bi yonku nkobu na to pa na mi ko dan ni dua ka be wu am yesi o boy podi musika de na ni dua ko bu atopa chenchirenchi oba tan a wawo ahu kurokura ngu ya wo de wa han mu abre a wutumi fa fon frɛ be ma hyɛ da sɛ me hen da na me frɛ ne sɛ ma fen no hello kapano osere hello pacho yenti o good afternoon ma afternoon say ma me ya Richard se bra na be ka kyerɛ no ti kɔ de be si bia be boy amane wote sakra me se ba ka ne sɛ oh hello ya ti won ka ma dia me kakra me se ka me se ma na mo fa ko ayi bigi mo ko pena na mo je pasa ma no yo ya ti engo pena nche no hello use of them hello ma me yentie o me ka ta fitechimai me say enkamenya enka wata Ghana law omo make law bia ebe cover yenya no mo ye disable cause obi o he nam simba bia ba na brabo muntinu ono ankasa ntimi njina
decide man no. Where the oya madam o. Obi onu watimi a list from December bema one na da bepem sable no. Na dwen mu da ho chen sister. Comfort me is it dream rough for me and defend omo ho a end of the day omo back. So there should be a law ever cover mama yen. Yo. That's my dream sure no. Trouble from government. Hello. 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 Good afternoon. Afternoon. Now I think maybe it's a phone because my set like massive. Yo. Now I can't make a say. I don't know. TV no or one and more. Ayo. By anyhow no. Now me who no TV no. The media TV super anyhow. He said I am not know. Yeah, maybe I have a few months a day on my team. So I can better say, I'll be there. I'll play a anymore. That be there. I want that. What's I don't know. So I go on not my rival of Naja. We have one quite a chino. No, silly. You are the ministry. Now let's see the tell you, let's see there. What shall I touch about? It's a listen to what there. I don't know. I don't want to tell you. Jimmy, they can say, I'm feeling my hope. Hello. Oh, me. Hello. Hey, now they say I'm here from a lady about the night is about burning fire. And can't get my Mokonqua, yes, I'm playing. Yentu. Oh, Nigeria, the Masama Suma. Yo, Casa. Ah, many have looked. Hello. Oh, me. Oh, my papa. You're the king, you did be both I beginning. Nana Bram, no, I'm not the young country. He did it. Yeah, original Casa. Oh. Mama, the American is about already. The other picture of walk of children. When nobody any TMA. And my yes, you see, the man decided. So from Commachi, now from the one, or because of crab is what they were calling it. Don't your back, Tiganaka, crap to a bag, Adama is some. Come get in a work of anybody. And my mamma won't tell me not the body. My next said, my company for not in the membership. So about what you say, obey you what they have. Oh, my God, I can't answer. Then my mamma, I can't say, they are saying, oh, I said, but they have before you. Yeah, that's it. Mamma, say, call Richard no. The BCBR, China boy, I'm on your way. So I was quite also by this cow the hospital. So I knew ya. What about thing? I need to say, one corner down away. Oh, my own now. I'm better mine. And you pay one room will be my way. Tiana and Coca. So would have been to say, now pay baby mom. Why? Did the BCB? I know I'm a boy, I'm can't you, ma'am? Young can't you anymore. So, yes, Ubiana, so be fadia. So that one tint. Hey, I asked some. And the idea drop on child. Oh, yeah, I'm a friend or back away. We are my friend on a morning in Casse. Also, that one tint, come why not? Yes, I did, but 20 mammy. Why? I was young for honey to be singing me at much.